Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Sikamot gayam. Naimbag nga orasyo, tataryong. Ah, supas. At daimot mo asupas, kunam? Ha? Ay, saan asupas ti imot ko, tata? Sabong dagito'y aparakan ni Angela. Ay, just kay kataaw. Apay ay apakibiyangam, ultimo agong kaw. Saan nga agong, tata? Sabong ko na, para ka ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalaki? Puro Diyos, kasano nga tayo akasarita ni tataryong? Oh, Anya ti aramidan. Ay na, paspasen siya amon ni Tata Aryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti tawon na ngam kasjay motayn. Kaslapay kitagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos kalaang. Angela, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparita namang sarungkarkan ka, ha? Addaken ka dayta, Manong Dante. Ngam, jak kayat amang namnama ka. Ngamin, jak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, winanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati kunat? Ay na, Angela anak ko. Si kalaang tikatinunos ni Manong Aryong. Taulti mo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamo matang, nakapsutan ti panagdengeg nang. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawon na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasjay adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon mayrita kan makaungat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngam no si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ka ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, palok nangan na uray natangken a puso. Kanayon ka kanomot ije balay dala kay Buryong, Dantay. Asino ala kay Buryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, asino day jay? Kat je pagkaskasiraan jar armam je landlord Angela. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Saan na Buryong? Buryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon maborboryong. Si kakit di mo.
Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lut-lut wam, bebang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti sa ludsod ka? Aguoyong kung kunam kidain. Sino ti aguoyong? Sak! Ay, susapo. Adtoy kami man ngatan. Mangrugi man ang ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumumba. Ay una yan. Madi ati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbagak. Baga? Ay sas. Si kagayam ti aguuyaw. Kit-kita man naglawagain. Tanakangat ngaton di inait nga bagak kun kunam kidain. Ay awan mon bebang. Nadadahilan tinunot mo. Ay na, Anghela. Talagang agngar-ngaryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay, naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungto ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan nakpailaan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti ibagbagak. Pero may asuron ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasuron pa'y. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak, tamok ti kasasaad ni Manong Aryo. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado, dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw. Dan. Si kamot gayam parok. Ha? Tata. Dan ti tinagan ko. San adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan ka laangan iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay. Ha? Ay? Ala! Apay yan nanang. Anyat magaspasamak din ka. Napalalo matiulit mo. Ay, naanak ko, talaga adyak malapdan. Apay ayan nanang. Anyat napasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ngam, ay na. Talaga adyak malapdan anak ko. Apay nga rod nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Apay nanang. Kasano, katdan, ti panangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na, saan kat adan. Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang. Di ka nulaangan tinagan ni Dante. Di? Apay ngay adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya? Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga dapak pakaruwag niya kimbalay iti pagnaday dantar armam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dyan ala kay buryong Makitam.
buryong mutain ti awag mo kanila kay Aryong, ah. Ay na, amigaw. Talaga jak nakaturog iti nakaro asuron ko kahit. Intun kun inuram kun di balay nila kay Aryong. Anya, di kad na irama na inter armam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Ala, ustom. Kasta latibiyag ko nakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong? No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya ang hila. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mo't nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasamak kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila balasang gaw. Bayan nyo, kasaritak to. Ibagak to ken kwa na asar dengan nakon asar sarongkaran. Anya? Aramidam dayta? Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tamangan no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan, asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ko? Nakita ka un tinasamit nga isem mo kahit iso anapunas amin asurun ka. Ni Tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Ti isem makaayaw, palok nangan na, uray na tangkay na apusaw. Ni Tata Aryong, tila ibagbagana. Agpaiso ti bagbagak, balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Ah, anya nga'y tigagarayo ditoy, nana. Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam. Anya? Ita, ayan ti balay ni Aryong. Ay, ijay pe abanda, nana. Ngam, ape adamdamagan nyo ni Tata Aryong. Di ka makaawat. Imbagak met nga awan ti karbangam ngag saludsod. Iso asumardeng kan ngag sasao. Dito. Sigurado ka, ang nagatang taamin na nanak ko. Suge. Winsana na. Kita ana imbag Ang mga no adapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan tanana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatangan ta nga rudeng ka. Tadikat masayang tibannog ta anagudong. Sige na na. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasayaat mo ta nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Anya ti aramidem ditawi. Di met adda kay di abroad. Di mo ko naan, adi ka maragsakan, anak kakita kanyak. Ay, pumanaw kan ditawi. Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha, anya ka din ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, sana ngagsidsida iti dinengdeng. Tamaiparit kanyak ti bugong. Ha, Iswa pumanaw kan ditawi. Saan ka kasapulan? Asino ti sangaili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agawid. Sarunwa mo ni nanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkan ang hila. Amangan no maladaw ti amin. Asino kayo? sika ti rumbeng nga pagsaludsudak. Asino ka? Anya ti aramidam ditoy?
Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta balay. Anya. Ha? Isumot lagayam anagturad ni Aryo nga mangpapanaw kanyak. Tasikan ti kadendenan na. Anya, ay kwa kabsat. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno amom, kayan ayat ko ni Aryong. Ha! Aga-agaw ka! Ha, nagbidot ka kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam iti nasayaat ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan dayta, napatag ka kankwana. Nasakit tinaakam ko kenkwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabareng makapaginnornos kayo pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangaasiyo, Tata Aryong. Ay, aday tamaden ti makaayayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka Anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong Aryong kan manang Armida. Win nga rod nanang. Iso ang maragsakan, Dayta ama kaayayo a panagisem mo ti makagapo, anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinaawatan dakin ni Manang Armida. Ay na, naggasataklakit din. Tanaadda anak iti anak akasken ka, Anghela. Ni Nanang Mat, pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan, anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang rona no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka, anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti isem amakaayayo, paluknengen na uray natangken a puso. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.